manner. Menteri Ketenat Tourism ubah polong dol ang bakinong di madan ke beladap an perung kerteng kitu ke babur renti yagi kendon an jong kejaka kinyo jaka thamai lada ki menjur ya kerkom terekam bagi kendon an ha kejela bat ke projek ban penlong ya kendai lat kum kejaka ya pajba kan sedang haubna jelew ha bakren bat kinong pathai kubor ubah pol ulo ang bakinong di jingde ke beladap ban perung kerteng an sapen kriya no yaki syaki jaka bakmi da sorkar kum kamuda kayo polo bat ki jaka penyang kali hayaudo haba kali syapang ki jing bam kwa kinong de madan bat pen kriya bat kumno ka sorkar kan yakren pen bat ki uba pol ulang pakaan kan le yala ka benta bat omdan manu mono bala ban long hajrong yaka kin haban menjur kat kumkaan namar ki surok ha kanong ba kim de ki jong ka kenhon ni ki riu shimet ki breu ki ba kham ta bha ki de ki nong le nong wan. In conformity with whatever laws are in place, they will be suitably rehabilitated. In order to encourage them and also to encourage good health, we will have to declare, and we have decided to declare Kandailat as a pedestrian zone to encourage people to walk around, enjoy good music. Kiriung jang kanyam Buddhist mentara